Hiding ke friendsong sengtini lainai friendsong among sini kono job notification ya friendsong among kai jara takalai 2020 12 pass ngai rok total 331 manai te he ke bini saka kabang manai pass ngai rok percentage ke 66.2% manai pass ngai rok te aboni kabang manai pass ngai rok ni bagai kaisa notice nongkhoka sini Tripura Madhyasika Porshad Chin TBS sini bisingtei kaisa list nongkhoka jara 331 mark ni 330 ni bisi 331 ni simi ang saka manai rok borong ni bagai kaisa khobor kaham no honi mano Kendriya Manav Sampad Unnoyon Doptor mane MSRD sini central ni kaisa scholarship scheme o borok apply khainani bagai sujug manka abongka top 20 percentile student ni sawo ojago sini Tripura ni 4072 jona list nongkhoka total norok all list nainani bagai sini tbsc.tripura.gov.in ni website thangai norok naimano tai ang direct link bori renai engke norok jara all list bumung tongnai rok scholarship apply khaimannai central government ni scheme fresh khlainai obo je abedan khlainani ba scholarship apply khainani last date hingke 31 October jora nge o jagao je apply khainani bisingo 236 jon no central government stipend renai ngai ja agi manjak 2016 17 tai 2018 tai 2019 manjak rok tau college pori tongo ba kuno jaga pori tongo borok renewal khainani bagi bo borok no sajaka ngake nanya di list nongkhoka list je website thanga ke link ang rirne o jago TBS ni thanga kai koro yang na de or 96.4% tongo jotone highest yang ekdom laso tongo nang na de or kemon bung tongo na de laso tunade laso 66.20% or general tongo SC tongo tai ST tongo koro bumu rujak nge jara mark kanai rok norok scholarship apply khai manno norok bai kaisa sujug phaikya proti bochor no amai ketelango gake asungno information jara of bidino nugoi nini percentage kaya ba nung college of phone porijak ning tongkha ba bekar phone ning tongkha ba college complete ning phone ning tongkha norok bo omhai jodi no tongkha ngke share khaire di o video no haike gana gini tongkha ngke sawir di bongno ngai asungno te bisha jotno haina hai hambai